ngasi phongkiba tungan manipuri si phongsing amasum thokiba thawdo wathok singdagi maroibi ipausing meyamna thamjigi ahanbada sana Leibak pausi digi lako saraga Meitei gi Chatnabi karemnarubagi Leibak wathok oirakle search amagi poster oiba takhilambam Ramananda kobo miyemana Meitei singi Chatnabi natpu singnaduna tin sitpigi video footage social media da viral oirakraba tungda Leibak wathok oirakle nakhoi mi siba satluba kanda halakpada tidal mana pairagi ising khitokle thongal da mai thai karigino hairaga phattaba sangdana bani hai thui tin sitpa haiba video footage adu thuna yangna ngasi numidang wairam social media da viral oirakhi wathok oirakpadagi Imphal police station gi team amana takhilamam Ramananda Langol gi mafam amadagi kakhothi tungda makpu singmi nupi MLA amana thadok halaga puki haina kanagumba kharana social media gi comment moral shirak pathinakhi aduma police ta gidi wafam asigi matangna sapsaba amakhang mangamdri thajaba yaba mafamdigi phangba paun hai mamang tha Mars kunga tarukta komphurukhi isilinaw singi sagangda leiba sagang baptized church ta pangthokpa outreach gospel gi tharamda speaker oina takhilam Ramananda wafam phungdokhibani social media da viral oirakhrab tungda Rajya Sabha gi member MP su oiriba Leishemba Sanajaoba maihongna saukre maki Facebook account da Meitei bu phone singnariba miyesi kanano haina hangbaga loinana makpo ehakna kaidongai du su lemna tharoi MP oidrabusu yai haibana singba wafam sing phongdorakre Meitei lening hingananaba akanwa thorang loriba arambai tengol gi thaumi mayam su saubana luton kanare Meitei gi culture singnariba Christian lening satpa Ramanandana lale haijadragadi maki masakta akanwa thabak lakhotkani haina wasaknakre hayang ayuk arambai tengol gi activist sing pulap yana leire Korongan ba khuman kauba miyamana Ningthou gi Facebook account na comment pirakpada lale haidrabadi Ningthou ai tawgeda magazine full ama session ge lukham du haina phawa phungdorakre World Meitei organization gi Facebook page ta thagalakpa post ama da hai Ramananda takhilamamna athubada lale haina Leibak miyamda singdorau anam kandana usit thawoidaba tawrabadi madura thokpa aphapata nasana pujagadabani haiba wafam kya phungdoknarakle haidi Ponafam pausi dana sumna report tawri Ningthou Leishemba ayoubi thakta saore mak jail da leirasu leigena haikre Meitei Christian gi lusingba amana sagang baptist church ta sinduna pangthokiba outreach gospel thoram amada phongdoki buwapam amada Rajya Sabha gi MP su oiriba Manipur gi Ningthou Sanajaoba Leishemana MP mathok tadi jail da leirasu leigeni haiba wapam phongdoktuna ayoubi thakta mak asawbutkre Til situna ngang sakpagi video du Leishemana maki Facebook page thagalakko loinana who is this bastard openly challenge the Meitei I will not spare him haina irakhi aduga madugi matungna maki atopa post amadana lale haijadragadi maun skin khokani ibudau pakhangba pandunu wasakli MP oiba oidaba mathau tade haini rakhi Maharashtra Leishemana thagalakhiba posting adu social media da viral rakhi mana thagalakhiba posting adu da mi kaya mana comment pin rakhi maki post adu share na singba angakpa phangna tamrakhi press na phangba pawgi matung ina video adu wa ngangliba Christian lining sandokpani haiba nupa adu ngasi nungthul Imphal police na kakhatluraba matungda kona muk thadokre hari Manipur gi Ningthou su oiriba MP Leishemana thagalakhiba Facebook post adugi comment da kairau AC gi MLA Laurembam Rameshona video adu wa ngangliba nupa do advocate amana complaint tawdigi police na pharure adubo singi shakti leibi MLA mana laklaga police station dagi nupa adu puraga sakre haina tai miyamna su thigat piu Meitei di loire dako ibudo pakhang bo aikoi bo amukta kanbiu haini irakhi Maharashtra Leishemana thagalakhiba posting aduda mi kya namaki wakhalon adubu pungning thawatpagi wapam kya ma leptana pinarakhi Leishemana su lakningba laksasno darka tade aigi phurup aigi lining sairaga aduda IMP ni Ningthou ni kaina leigadabana ti haina pakhom-piri makhasa tharakpo oina sanaleba poksi maruiba ipauksumun lokhasage job card sangsata numit kunga mathoi ni khak thabak suraga senba sai English ngani kunga ni thoidagina kunga homdo loisinkhre Sada taruk phawba sizinaba yaba administrative expenditure phawba sada 3.2 dagi hena sizinakidre hairiba senpham asi center na samada sami state pibani adugo senpham asina lawmakers sing journalists sing yauna mi kayamarum training piba larik phongma musmiyam da wakhlon pinabada sizinanabani yaba senpham asi
खाइबोक अमतंग सिजनखिबसिना ताकलिबदि तंगाई फदब थबक मयाम अमा हौखिब सहीदे तौखिद्रे हाइबसिनि मणिपुर लेगना जॉब कार्ड होल्डर सिंह यामद्रबद नुमित निफुनि फावबदि थबक सुननबगी पनम थमख्रबसु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइनदि सांसद जॉब कार्ड की सिनमिसिंगना सहीसिमगी मनुंगदा नुमित 7.3 खक थबक सुब फंखि मसिग चप मानब मोंग अमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु नुमित 7.95 तगी हेना थबक सुखिदि अदुमोइनमक नोने डिस्ट्रिक्ट की ओइनदि हौखिब सेनबा सहीसिदा नुमित 19.10 की सांगना थबक सुखि सेनापति डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु नुमित 29.05 थबक सुखि तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट ना हौखिब सेनबा सहीद नुमित 38.3 सब थबक सुखि जिरिबम डिस्ट्रिक्ट की नुमित 43.47 सुदुना अत डिस्ट्रिक्ट सिंह जॉब कार्ड होल्डर सिंह थबक सुबगी नुमित मसिंग यामबोइखि मणिपुर की ओइना अपुनब डिस्ट्रिक्ट 13 ब्लॉक 13 ले अपुनब ग्राम पंचायत की मसिंगना 3,350 मियोई लाख 5.97 जॉब कार्ड पीखे दुगा थबक सुब मीगी मसिंगना लाख 10 हेनखि सिनमी अमगी नोमगी खुसुम लुपा 250 ओइदि अदुबु मेटेरियल्स कंपोनेंट्स अमदी थबक सुबद मसा मथुमसिंग हापसिलगा जॉब कार्ड पाइब मियोई अमना नोमगी थबक सुबद लुपा 455.93 चार्जिंग तौगे हैन पाली हौखिबसा इमरीदा सेंटरना एप्रूव तौरखिबा लेबर बजेट लुपा लाख 250 ओइदुना ममांग सेनबा सहीना ख्वाइदगी यामदबा लेबर बजेट ओइखि MGNREGA की नोमगी ओइना ममांग सेनबा सहीगी परसेंटेज गारंटेड लुपा लाख 73.44 ओइखि अदुबु ममांगी सेनबा सही इंग्लिश इंगनिगा कुनगा मथोइदगी कुनगनिथोइददी लुपा लाख 3.13 ओइखि कुमजा इंग्लिश इंगनिगा कुनगीना कुनगा मथोइदना लुपा लाख 3.13 ओइखि सेनबा सही इंग्लिश इंगनिगा 10 कुनदना लुपा लाख 2.13 ओइखि अपुनब लेबर बजेट ममांग सेनबा से इंग्लिश इंगनि कुनगा मथोइदगिना कुनगनिथोइदा सादा 91.91 ओइखिबदु हौखिब सेनबा से इंग्लिश इंगनि कुनगनिथोइदगिना कुनगुहुमदोइदा सादा 29.38 खक्तम ओइखि रिपोर्ट असिगी मतुंगिना हौखिब सेनबा से इंग्लिश इंगनि कुनदगिना कुनगा मथोइद नुमित चामनि थबक सुखिब मियोय लिसिंग अमगा सनिपानगा यांखैगा मपन ओइखिबदु हंदकी सयसिददि सुपनतगी मियोय हुमफुगा मरि खक्तमक थबक पीदुना चांग यामना हंथरखि पाउसिना मखाताना हाय कुमजा इंग्लिश इंगनिगा कुनगनिथोइ कुनगो हुमदोगी ओइना सेंटरना MGNREGA की दमक लुपा लाख 7,794.94 थादोरखि सेनफम असि ममांग सेनबा सहीदगी का हेना यामलबनि हानदगी हौना सिजनदबना स्टेट की अकाउंट लैखिबा सेनफमगा सेंटर ममांग सेनबा सहीगी ओइना रिलीज तौरखिबा सेनफम सिगा पुलगा MGNREGA की सेनफम सि मणिपुर गवर्नमेंट की अकाउंट लुपा लाख ला अमगा लिसिंग 19,995.5 लेखे नेपाली सेंटर थादरखिब MGNREGA की सेनफम सिंग सिगी मनुंग सारा 57.93 खक्तमक सिजनरगा सेनबा सै इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनिथोइदगिना कुनगो हुमदो लिसिंखि हौजे हौजे स्टेट की अकाउंट सारा निफुगनिथोइरुम लैरि हैनसु लौबियाय सोर्स अमगी मतुंग इनदि हौखिब सेनबा सै इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनिथोइदगिना कुनगो हुमदोइदा मणिपुर की ओइना MGNREGA दा लुपा लाख मार्फुगा 19.94 सिजनख्रे हौजिक सिजन हौदब लेहौरिब सेनफम से लुपा लाख 59 गा सामगा 13.2 रोमनी हाइदेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली मखा सथरक पोइन होयलन पाउदगे तोप मरुइबि इ पाउसुम म्यामना थमजगी पटना की MP MLA की कोर्ट अमन राहुल गांधी बु अप्रैल 12 दा करकनबा खनख्रे ममांग थागी कुनगो हुमदोइदा गुजरात की सुरात लेबे सिप जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमगी कोर्टना लुपा लिसिंग 15 की सेनफम फाइन ओइना पिनरबा खनखिबगा लोइनना सही अनि की फदोक पिखिबदिगी लोकसभा की मेंबर ओइबदिगी डिस्क्वालीफाई तौबदना तना लैंगा की बंगलो फावबा थादोनब लोकसभा सेक्रेटरीट की खनख्रब कांग्रेस लुसिंग राहुल गांधी बु अतोप डिफेमेशन की केस अमगा मरी लेना थासी की 12 मसामा कोर्ट लानब खनख्रे ऑर्डर असी बिहार की पटना डिस्ट्रिक्ट लेबा डिस्ट्रिक्ट असी की MP MLA सिंग की कोर्ट अमना पिखिबनि कोर्ट असी अदुंगै कुमजा इंग्लिश सिंगनि 13 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अश्विनी कुमार उपाध्याय कौबा पिटिशनर मना लेबा असिदा लेरिबा फॉर्मर अमसुम सिटिंग MP MLA सिंग मथक्ता लौखटप क्रिमिनल्स केस सिंग इन्वेस्टिगेशन अतुब मतमदा सथबग लोइना केस सिंग अदुगी वयल पंथदना सथरगा अरोबे वोरेशन पुरकनबो होनाबियो हाइदना फाइल तोरखिबा पिटिशन अमगी वयल दिगी एपेक्स कोन पिरखिबा डायरेक्शन की मतुंग स्टेट पुनमक्ता लिंखतपगुमना बिहार की पटना दसु MP MLA सिंग मरी लेनब केस सिंग वयल सथनबा तोंगान कोर्ट अमा लिंखतखिबनि
Manipur is apex corner pirako direction ki matungin state asigi criminal case sing siena ba former musum sitting MP MLA sing case sing oil satanaba tuan court ni linkatuna house oil habak satharak libani Patana district leiba MP MLA gi court asina Rahul Gandhi ki mathakta Rajya Sabha ki MP Sushil Kumar Modi na file torakiba petition amaga mari leidana defamation ki case ama kumza English ngani ga taraga mapana lokat kibini case adu ki petitioner Sushil Kumar Modi na Congress lusing basi ki mathakta loge ba oil sathabiyu harakibini case asi Gujarat ki Surat leiba CGM na lokat kiba case adu ka sa manana kumza English ngani ga taraga mapan ki Lok Sabha ki election campaign da Rahul Gandhi na huran ba punamakna Modi hairiba yumna asi seasonary kari gi no hakiba du gi mayoktani petitioner Sushil Kumar na maki criminals complaint asi senior advocates oiriba leiba sigi hanagi solicitor general SD Sanjoy gi kuthangda phal torkibani loindana Rahul Gandhi na phungdokribu wafam sing adu gi damak makpu IPC की section 500 defamation की मखादा सैराक पी गदबन हेरखिबनी अदुमैनमा पटना की MP MLA सिंह की केस सिंह सथनब नौना लिंखिब कोर्ट अदुना राहुल गांधी बु केस असिगा मरी लैनना कुमजा इंग्लिश सिंह अनिगा तरागा मपन बेल पीदुन लेरखिबनी अदुमैनमा हौजिक केस असिगे वयल गे अरोइबा तंक ग्याउसिलक लोइनना राहुल गांधी बु केस असिगा मरी लैनना क्रिमिनल्स प्रोसीजर कोर्ट की सेक्शन 313 की मखादा मार्क वेब स्टेटमेंट लौनबगिदमा थासिगी तरागा निथोइदा मसामा कोर्ट असिदा लाकनबा खंगलखिबनी पनबा याबदि केस असिगी सतरखिबा वयल गी मनुंग पिटिशनर ओइदिबा राज्य सभा की MP सुशील मोदी की मेकेद विटनेस किया की स्टेटमेंट सिंह कोर्ट असिना रिकॉर्डिंग तौखरबनी मखोगी मनुंग मतम अदुदा बिहार की कोर्ट कंस्ट्रक्शन की मिनिस्टर ओइरंबा नितिन नाबिन बिहार की BJYM की प्रेसिडेंट मनीष कुमार सीनियर एडवोकेट सिंह SD संजोय सोबोदा जुआ एडवोकेट अर्जुन कुमार अमसुंग कुमार सिंह की स्टेटमेंट सिंह लौखरबनी मरम असिना हौजिक कोर्ट असिना राहुल गांधी की स्टेटमेंट लौबगी तंक यौसिलकपना माकपो कोर्ट असिदा लाकनबा खंगलखिबने हनिसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली मखासा थरक पोइना तोपा पाउ मनमु मेमा रिफ्यूजी सिंह यंगसिनना कैबिनेट सब कमिटी के अहुम सुब खोंगसत सुसामपुर रोमदा लंजेलक मेमार मसा सिंह सिंगार पुलिस स्टेशन की बैरक मरीद संजफम पीरगनी ममांग थादा मेमा लेंगा की मयुक्त ललहौरिबा पीपल्स डिफेंस फोर्स PDF की मथक्ता लेबा दुगी मिलिटरी जुंताना सतखिबे अटैक सिंह अमसुम लहौलुबसिगी केम कया मै थादोकपना सिंगबा नकलनी की मरक्ता थोखरिबे इरांग सिंह मरम ओइरदुना थवाई पुदुना मणिपुर रोमना संगसिलखिबा मेमार मसा सिंहबु रिफ्यूजी सिंह ओइना लौदुना मखोइगी लेबाकता मौसागी फिबम हंजिलक्त्रिबा फावबा थमनरबा मणिपुर लेंगान लखलकपा थबकी मनुसना थवोइना सेमखिबा कैबिनेट सब कमिटीना अहानबदा टेक्नोपॉल अमसुम चंदेल टेम्पररी शेल्टर होम सिंह सगतपगी फिबम येंगसिलुरबा मतुंगदा ngasisu सुचामपुर रोमना संगसिलखिबा मेमार मसा सिंह टेम्पररी ओइना लेखफम साफम पीनबा मफम येंगसिनखिबा लोइनना मखोइबु सिंगाट पुलिस स्टेशन की कॉम्प्लेक्स तलैबा मसिगी बैरक मरीदा थमनबा लेपनख्रे मेमार की संसिलकपा मियोइसिंग नमंग लेंगाना सेमखिबा कमिटी की अहुमसुबा ngasiगी खोंगसदु मसिगी प्रेसिडेंट ओइरिबा ट्राइबल्स अफेयर्स अमसुम हिल्स की मिनिस्टर लेटपाउ हॉकिपना लुसिंखि अदुगा कमिटी की मेंबर्स सिंह ओइरिबा मिनिस्टर अवांगबु न्यूमाय अमसुम तेज बसंत कुमार यावना कमिश्नर होम टी रंजित IGP इंटेलिजेंस कबिब के अमसुम SP इमिग्रेशन प्रियदर्शनी सु लाइश्रम सुयाखी सब कमिटी असिना सुचामपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्यूटी कमिश्नर शरद अरोजो अमसुम SP शिवानंद सुरगैगा लोइनना सिंगाट पुलिस स्टेशन की कॉम्प्लेक्स येंगसिनखिबगा लोइनना मसिगी मनुंगदा लैबा बैरक मरीबु टेम्पररी ओइना मेमा रिफ्यूजी सिंगी शेल्टर होम ओइहनना बखंदोखिबनी सिंगाट PS द मिनिस्टर लेटपाउ हॉकिबना फुंदोखिबदा मेमार मनुंगदा थोकपा तंगदु लैतादबा फिबमदगी चेंसिलक्लिबा मेमार मसासिंगबु मसक खंगदोक्तुना शेल्टर होम द थमनबगी थबक लेंगाना पेखली मखोइदा लेफम साफम यावना मियोइबगी मिनुंगसिगी मखादा हेल्थ केयर अमसुम अतै पांगबा याबा मतेंग पुनमक पांगनेखि मखोइबु फिबम असिदा थमगदरिबसि मखोइगी लैबाकता मौसागी फिबमदा हंजिलक्त्रिबा फावबा नत्रगना स्टेट नत्रगना सेंट्रल लेंगाकी मेकेदिगी मखोइगी मतंगदा मखाताब ऑर्डर अमा थुलक्त्रिबा फावबु ओइगनेखि मफम अदुरा कमिटी मेंबर्सना लेबा सिगी ngमखै मनुंगदा संगसिलकपा मेमार मसासिंगबु मतौ करमना मसक खंगदोक्तुना मखोइबु मणिपुरगी येहलौमिसिंगा तोना तिनाहंदना शेल्टर होमसिंगदा थमगदगे हाबिगी मतंगदा लखटगदबा थबक थरमसिंगी मतंगदा सुखनखि मिफम असिदा सरुक याखिबा सुचामपुरगी डिप्यूटी कमिश्नरना बायोमेट्रिक्स पर्सनल SDO की स्टाफ सिंग अमसुम पुलिस यावबा टीम सिंगना पिरकपा इंटेलिजेंस रिपोर्ट युमफम ओइरदुना डिस्ट्रिक्ट असिदा मिटोप सिंग मसक खंगदोक्पगी ड्राइव अमुहना सथरगनाखि सुचामपुर की SP नसु मेमार मसा सिंग मसक खंगदोक्नबगीदमा डिस्ट्रिक्ट पुलिसना पैखलकपा वेरिफिकेशन ड्राइव सिंगी मतंगना पौदोमखि
ꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯈꯤꯕꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥꯁꯤꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ 118 ꯐꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯗꯤꯇꯦꯟꯁꯟ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯡꯉꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯕꯦꯔꯦꯛ ꯃꯔꯤꯕꯨ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ 200 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯦꯗꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤꯌꯔꯇꯦꯀꯔ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯈꯥꯏꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯤꯅꯕ ꯐꯨꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯐꯥꯔꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯒꯟꯖꯥꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯌꯣꯠꯆꯩ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯅꯕ ꯐꯨꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯥꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯀꯧꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨ ꯊꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯚꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯚꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯨ ꯆꯠꯊꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯚꯥꯒ ꯈꯠꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯚꯥꯕꯨ ꯌꯣꯠꯆꯩ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯨꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯚꯥ ꯂꯩꯈꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 1,913 ꯔꯣꯝ ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 12ꯒꯤ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯌꯨꯡꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯄꯅꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯕटालियꯟꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ 2013 ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯂꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯥꯔꯝꯈꯤꯗꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 7 ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯆꯥꯗ 263 ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯪ 2015 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 9ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯔꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯌꯔ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯅꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 18,300 ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯏꯪ 2013 ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯆꯥꯗ 67 ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 60 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯆꯝ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯆꯥꯗ 64 ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯦ ꯏꯪ 2013 ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯂꯜꯍꯧꯕ 9,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯪ 2017 ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ NLFTꯒ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯕ꯭ꯔꯨꯁ 53 ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯏꯪ 2010 ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯕꯣꯔꯣ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪ 2012 ꯀꯥꯔꯕꯤ ꯑꯪꯂꯣꯡꯗ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛ 1958ꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ ꯆꯥꯗ 60 ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯣꯔꯥꯝꯊꯪꯒꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯆꯥꯗ 12.15 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯂꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯀꯥꯂꯥꯗꯥꯟꯁ ꯃꯜꯇꯤꯃꯣꯗꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯁꯝꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯊꯥ 2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ PG ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 2 ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ
State asida COVID positive case amata thengnakhidaba tha ani henbegi matungna ngasi ahanba oina Jenims ta PG tawriba mahiroi ama yauna punna COVID ki positive case ani thengnare. State asida matam sana COVID ki positive case kaya mayuknaraba matungda hawkiba January ani gi matungda Jenims ta PG tawriba mahiroi ama yauna positive case ani thengnariba sin ahanbani. Manipur Sarkar ki Health Department ki spokesperson su oiriba Dr. Khairam Sasikumar mangana thadorakpa seol amana hairibana. Say sigi January ahumdagi sanglaba gap ama lairaba matungda ahanboina Jenims ta PG tamliba first year gi mahiroi COVID positive diagnose tawkiba sin ahanbani. Positive oiraba mahiroi si COVID vaccine gi dose ani kapkhre makhatana atopasingda sanduraktanaba mathau taba containment measures sing lokhale. Ngarang March 13 da miyoi manga COVID-19 vaccine kapki state asida haujuk phawbar COVID vaccine gi first dose kapki masing asi punna lakh 13,958 samaga manga sure aduga second dose tana lakh 13,958 sure precautionary dose na la anigilising marfuga samliga tarakaturk sure recovery rate na sada 98.46 ni hari Jenims ta PG tamniba mahiroi ama nauna positive case oiba thengnakiba asiga mari lainana Jenims ki director Dr. Deben ang sipawmisinga phungdorkibada Hyderabad ki masagi sai kunga mari rom suraba Jenims ki radio diagnostic PG toba Hyderabad ki mahiroi ama hawkiba numit mari ni mangani gi rongi mamangdagi masasagatpa fever toba madi lok khubana singu tarakpadigi March 13 da RT-PCR test tokhi loinana mahiroi singa si COVID positive oire have confirm tokhibani mahiroi si COVID positive oire have khangmadigi hospital asigi COVID ki tungwanba isolation ward thamkhre mahiroi sida masada sorhorbu waba natragana atopa symptom ama tude lokhara khubagi complaint oni tawi mahiroi si positive oire haina miyamna mipai ningai oide adobu laisat asi atopa singa sandoktana ba Jenims ki MS amadi head of department sing yawba treatment committee ama hairiba committee asina mahiroi si tongana isolate tawraga thamani mahiroi si ga laiminaramba Srikant Koba PG first year tamliba mahiroi ama RAT test tawre adobu mahakti negative oire aduma punumit humni mari ni tongan isolate tawraga thangani atopa mananga si kaksingdagi masagi se kungani thoiram suraba Imphal East ki sekonda bara amada NEET exam thanabagi leib mahiroi ama masara fever tawba amadi sagatpana simga tawbadagi RAT test tawbada positive oire adobu mahiroi si mayumda masagi tongan isolate tawraga lainaba tongan ba kalai mayumda halagi habit gi sakre adubu mahiroi sigi contact number na singu lawraga thamli Manipur gi wangmada hawkiba nimit khrane sida COVID positive case hengalakpa sin maram oiraga miyamna laisat asi ngakthoknaba COVID appropriate behavior singang sangi amasum khusa sengna hamdokpa mi ka hena tindaba marks upaga loinana masagi immune kan lainaba exercise tawba sangi COVID positive case khara thengnare haiduna masida miyamna kininga hoidi aduma pu COVID asi laithokduna sakja haijana banatragana ka henba mi punmana singba tawrabadi laina asi santurapa tarabadi doctor singda problem oiba khaktanatana government is asoba pulmam ohenduna state sigi socio economy sauna saitheng pinabagi maram am oigani maram aduna kanagumana masada singnaba lairabadi manaknakpa hospital da test tawthopiyo haidi atopa pawmana nomoi puthokralaga kap khitawe haba praman pigadabani ngarang ayuk pung 10 khra helakpa matamda arambai tengolgi yamlaba miyamna sanam sandroki expradan Hairam Suresh pu pharga pukhraga police station sinakhibani adubu aran pa oina ma ki nupi Lilina numai putholaga kap ki tawi han sandorak libasi yumpham yawdabani maram asina ma ki nupina numai pai habigi sap sab khudam sangnam puthokadabani haina sanam sandroki miyam gi mekedi gi phungdorakli Thokriba thawdo siga mari lainana sanam sandroki yamlaba miyamna chief minister unana lakpada irilbung police station na lambi da thinkiba adugo mari lainana laikai sidagi kaisam santi balana hakibada Suresh pu pharaga pugiba tanja adu laikai ima ibel mayam loina lai maduda Suresh ki loina bina numai puthorakpa amadi kap ke tawkiba kariguma mata laiti matawkramna arambai tengolna numai putholaga kap ke tawi hairibana numai puthokhi hairiba wapam adu aranmani maramasina numai putholaga kap ki tawi habigi sabsaba khudam sangnam puthokadabani masida sunatana mara laitaba Suresh amadi double bu arambai tingol gi khutpuna authorized oidaba mongna phakibasi yamna lebak thiba thawdoni athuba matamna thadokadabani ki amaramda Suresh ki loinabi lilin hai thawdo asiga mari lainana ngarang Manipur press cup ta pawgi mifma pangthoktuna marik sumbu wapam thamkiba adu da ma ki makedigi kairau kendri MLA masayawna laklaga maki mapuroi babu phakhe na phungdokiba leiti
अदुबु डबलोगी लोइनबीना माकी मपुरेब डबलो असि एमएलए मसा यावरग लंबीदगी फाखिबनि हायना फोंदोखिबनि माकी मपुरेब सुरेश अमदि लेकाय असिमक्तदगी इरेंगबम डबलोबु मखोइना मरम अमत पीदना फारग पुलिस सिनखिबा असिगी असुंबा लंगा लंजन पुलिस डिपार्टमेंट पुथोपा ngамद्राबनिना पालिब लेंगा असिगी मपी मपा ओइरिब मिनिस्टर अमदि बीजेपी की मकोक थोंगबसिंगदा वखत के हायना लाकपनि अरामबाई तिंगोल की मियाम अदुना ऑथोराइज ओइदबा मोंग लाकलगा माकी मपुरेब अमदि डबलोबु फाबगी मथक्ता आइन की ओइबा थोंग पुलिस लाक्तुना फारंब तारबदि कैसु खलमदबे फाखिब मपुरेबबु पुखिदना हाइदुना लेकायदुगी इमा इबेल सिंद थिंगलुब मतमदसु मखोइ ओनसिंदुना खुद थरंबा हाइबसि लेबक थिबनि मरमसुना लेबा असिगिदमा असुम तौगने हाने लाइरिबस मिनिस्टर एन बेरेना हिरामसिदा मियेंग संबिरगा फाजिनखिब मि अनि असि अथुब मतमदा थादोकपिराउ हाइखेनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरक्ली लोशिलक पोइना तो पॉमना लमगी वाथोक्ता सरोय खुलेना मसुम कुकीमोल विलेज की मरक्ता खुतोनखरे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की कोनसा खुलमसुम लाइलोन बाइफाई खुलनी की मरक्ता लमगी वाउद खना सैनबगी थाउदोक वाथोक लोइद्रिङै सुसांपुर डिस्ट्रिक्ट की कांगबाई सब डिवीजन की मनुंग चनबा सरोय खुलेना मसुम कुकीमोल विलेज अनि की मरक्ता खना सैनबगी थाउदोक थोखरे थाउदो अदुदा सरोय खुल विलेज की खुंजा नुपी मंगा सोक्तुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकनखरे थाउदो असगी मतांगना प्रेस न फंगबा पावगी मतुंग इनदि ngarang मार्च 13 नुंगथिलदा सरोय खुल की खुंजा नुपी सिंगना खुल की लमदा मना मसिंग थारिङैदा कुकीमोल विलेज की खुंजा सिंग थुलक्तुना नौरी कापसिन बयाव फुबु सैबगी थावंग सथरखिबने थाउदो अदुदा सरोय खुलनगी खुंजा नुपी मंगा सोक्तुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकनबनि हाइदि थाउदो असगी मतांगदा सरोय खुलदगी DS सिंगसोल कब खुंजा मन फोंदोरखिबदा ngarang कुकीमोल विलेज की खुंजा सिंग मखोगी लमनि हाइना मना मसिंग थाबा सलुबा सरोय खुल की खुंजा सिंग फु सैदुन तालखिबा मफम सिंग मणिपुर सरकार की गेजेटा सरोय खुलेन की लम ओइन लेबनि हाइबा मफम सि सरोय खुलेन की खुंजा सिंग ngaliङ मतमदगी लफु अमसुम sak hawai thaduna lakli mafam mani ngarang saroy khulgi nupi sing na mafam aduna mana masing thawa sapada kokimol village ki khunja nupi sing thulaktuna phu sebi thong sa tharakhibani matam adura kokimol village ki khunja nu pakhra na nakal leirega nauri kapsilak pa masum nungna thajilak padigi saroy khungi nupi manga du soktuna lekana khibani haina phongdorakhi adu hojikuina di myam paw si matang sa lusinjarage masum myam puna no update ngaminasi